paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Addan sakit pakaragsakam, tamayat tiisem mo asimbungan. Pakaragsak ang mantikunada akaawan ka nun ni Kwarag. Apay kumapakaragsakam ti kaawan jay tao. No awan ni Kwarag, sigurado nga puntaran nak ni Pare Intay nga kastanod. Maaramid mo nga tadag iti maaramidan ni Kwaraw. Ay katwa na, nalaingang madadumiskarte kay. No, iti kalukuan, mamati Ha? Ngam no iti pagsayatan, ha, jaklamaun. Hayagtal na ka man tuyang. Sikat ikang runaan ang may ranod, nukwa. Anya ti kayat mo asawang. Nay, ada ka di ibagan pare? Awising ka kumay di balay, intun malam pare. Apay, anyat iyawis mo. Parte nga min di may sa apato at haraking ko kay. Mangala kamitayin, iti inumunta. Ay, sus. Mayat no agparte ka iti pataw. Kayat ko ti pato. Isugarong nga iparatyan ka. Tamo ka magustuhan, ti pato pare. Agure ka. Apay nga agparte ka saan mo akasangay ita? Nabayang nga may na dita na ginaw. Kailaw ka, di sigod nga aramidin tapay ite. Sige man garod pare. Ay mga laak iti na imas nga inumunta. Jay ada maris na saan analik now. Ay na, day taman pare. Sigurado, anangina, day ngara. Apay at niniliw mo day tapataw. Parchag, tapulutanan mi ka ni Pare Intay. Ay sinalbag ka. Di mo pa'y impakada kanya, tiniliw mo latan. Painom nga rod ni Pare Intay. Tapno alain na, katanaw. Dagayam kayat mo. Iso nga ikagumaam nga ipartyan pa'y iti pataw. Di ka kadiagbalin na kontrabida. Sikat ikang runaan na may ranod kunak manay. Anya kumangay ti pakairanudak no may saka na tanaw. Apay, naskin ka di pa abilangay. Makitam to Ay saus, di ka maawatan si kabadaw. Anya ayaday takunam apakairanudak. Ay, kastan sa tisaan ang makauawat na tao. Makitam to ka day. Masadutak ang mga ibaga. Yung kakagumatangay, nitiri-iri ka daw. Asino ka? Ayan ni Marikwanang. Ada na panan na, nana. Ada ka di bagayaw? Apay anak kalukat ti Tersina na, no adda na panan na. Iso nga rod nga daak dito, itasyak pa'y kanuti agbantay, nana. Kasta kaday. Kapin anong ngay ni Marikwanang. Adda mo gayam balasang akabagyan na. Antik, nana. Mangirwar ka nga rod iti papel kan bullpen. Papel kan ballpen, tigatangan yun, nana. Saan? Ilistam amin nga ibagakken ka. Ilista? Ay, aglako ak dito'y, nana. Saan ka sekretarya? Ilistam ti utanga. Imbilin ni Antikwanang asa anak kanu nga agpautang, nana. Anya ngay, ayan na ngay tayo inalam arika daw. Di mo't kayat ti agpautang jay kaanakan ni Marikwanang. Nay, itaman pa nga da pinagbantay ni Marikwanang. Isu nga road, no sa dino kat tinapanan na. Saan nga taan na panakiday? Makidate ayamot ti ba? Apay, saan na mabalay? At danto pa'y makidit abalaw. Isuki din na balasang, kit maday. Ay, wunad niya. Maasawaan nga tamot ti kumaray. Nukas kasanaw. Agbalinak mag nga abay. Ay, at tala ka man. Agabay ka mo't bakitan. Saan abagay? Mayat ti agsabaw iti pinikpikan apataw. Mayat nga ipartner iti arak ko naman. Gumatangak tumanen iti arak. Tagpartikan tumanen iti pato. Kataring lado apare. Nang runa, no agpartner ka. Iti barangay hall. Partner ko na. Anong gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, pare, Ah, kunin mo akong isa sa mga tanod mo. At ka no, may napanan ni Kwaro kay.
Ewan, kasapulan ko ang magronda sa maitim na gabi. Ay, salamat pare. Kahit makironda ka din ton rabiin, pare. Wala. Mayroon kanumay ang mga dayong umay dito na nag-aala ng kumpurmidita. Ha? Hanya kay dagita kumporme pare. Mula. Kaskada dingon. Kaskada manok. Kaskada pato. Kasta ka day. Imbaga, tawan pa'y mo na pukaw ading win may, pare. Sumit-ngutan ngam nakakalugong ka mo ba daw? May sa natanod to'y numo for your information, tiyan. Tanawd? Ha? Limpyo nga ta-atanawd? Wano, tay kunada at tangad at tanawd. Anya tangad ako na may. Nalalayang pa'y ngam ni Kwaraw. Amok analalaing ka ngam ni Kwaraw ngam ite kalukwan. Anya kalukwan. Di pa'y makaasawa. Kit lalakayanan ngam nuang. Naa, asawa ayamot ti pakakitaan iti kinalaing. Iti aramida. Anya kumangay, tinaramidan na, tadya Kwaraw. No masirib ka, makitam, saan ang masapul nga ibinsa-binsa. Ay, nakmalangay. Sumanao ka man ay, nababakitan. Anya jay kunam, inteng. May sanipari badong anak kirunda? Inalak, tawan ni Kwarog akadwa na nga agrunda. Ta manipod awan ni Kwarog. Ada kanu agpukaw mula kaskada dingwin. Itatabadong ka di akalbo, apong. Kat, jikas lang nakigtot timulagat na. Ay unay kamutin. Unay day ta panangiladawan mo. Kani pare ba daw? Nakitak ngamin da di alakay, nagtiliw iti pato ijiwaig. Ha? Kano adayo mo tibalay da ijiwaig? Kasano nakapanti pato na ijay? Win nga rod. Idi nakita kat ad-adakit din ang nakigtot. Ang mga no nakigtot iti kinabukang mao. Sa anak mo tabukang, natairak tupay ko naninang kaw. Ay amumat ni inang mo. Baliktad, ti pa nagkit-kita na. Oh, apay ana pamulagat ka nakakita kanya? Agtatakaw ka kadi. San mo't asikan ni nanakwanang? Ala ka. Ada ka ti nagtitirsina ni nanakwanang. Siyak ti binilin ng agla ko dito'y tersena na, tada na panan na. Ay, ganun. Kunak nagtatakaw ka, tainak ibaga ka ni apong kong inting. Anya? Ada ka di mat apo ko ni Kapitan Akasken ka? Baka ibaga mabuka nga. Awan ti imbagak. Si kamat din ang ibaga. Ay, gumatangak man itibawang kan sibuyas, manang. Anya ka di ti bawangan kan sibuyasam. Di si daan mi Ikan na ko na tamapana ko. Anya ka di day tain sangput mo anabungaw. Tarong, imbag lang ay torta mititlog. Makasidsida kay iti torta taraw. Nangalaam. Ay kitigipon na. Awan mo't mulam ataraw. Kamuti mo't timulat ha. Nagrunda nga raw. Kitangdan ko day tuyin nagrunda. Asinaw tinangtangdan ken ka iti taraw. Nagadu ka sa ludsod mo na ya. Agrunda ka, ngam si kamot ti agtakaw iti mula ti akin mula. Di ka ka di sumana umanay. Di ka kagyaman, tadensang pagkuamasida. Saan ko apakaragsakan ti agsida, no tinakaw? Nay, Barok, apay day ta flashlight. Papanam? Inakagsilaw, apong. Ada ngamin mangmangag ko nga unit ito kak igiwaig. Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay maturog kakit day amasapa. Tapno daras ka dumakal. Ay, maturo kak inton sa mga putak, apong. Sa anak mo't ngagbayag. Ay kita taamangan no adda masalaw mo nga ulag di tadalan mo. Iso ang nagbutasak, tamno didak makagat. Ay, saan ka unay nga agbayag ijay, wan? Wen, apong.
No makaalak iti tukak, agawid akon. Ha? Adag silsilaw ija kanantangan ni Manong Kwarog. Kat noon ni Manong Kwarog. Ibijok man. Masidagat basit. San nabalit ta sirlag. Di nakmadlaw taglingudak kadagiti nagkalatkat nga sitaw. Ups. Ha? Aday ta. Nadnadlaw ti rupa ni Tata Badong akalbo. Di naknadlaw anang ibidyo. Tama kumikom agpurpuros iti sitaw. Apong, nakaturog kayon? Ay ko, agbuy-buyak iti tibay. Apay, tadi ka naturog karabiain. Iso di ka di makil takastam. Saan pa'y aday ta TV ti buyaan nyo? Adamay mayat abuyaan nyo iti cellphone ko. Anya kumaday ta may mayat ako nam. Ay, pelikula ti buy-buyak. May mayat ti binijok Buyaan nyo. Sige. Nanta cellphone mo ta buyaag. Mala, buyaan nyo. Ato man na, tinapuros ko asitaw. Libre man na, tidengdengen may kinituyang kam. Hina, nagmayatay, tagrunda. Madamdama, agawid akaw. Adamanan sitaw at ang dan ko ang nagrunda. Uray ka na yung tironda no kastawi. Di dalaki di maduktala na siya tagal-ala karag iti mapukpukaw anat natay kending way. Inteng, anya day takit kitam iti cellphone ni Buyet. Kasla nasdaaw ka pa'y. Si ka man ti mangkita, no husto ti panagkita. Ijimot arubayan ni Kwarog data. Sana ya? Nan, kita akman. Agtugaw ka iti abay ko. Kita ang tadwa. Anya nga min day taaya. Ulit-ulit ang matakitaan. Di ka man dumanamag. Kita amkit din. Sige man laangan. Data. Ha! Ni pari badong. Agtaktakaw iti sitaw ni Kwarog. Ay, salbag na dya apari ba dong? Ay, Kuna na makirundang sa bali ma iti ubraan na. ay, aksyonam day ta, inteng. Aksyonam! Umay kanto man na ni balay-baray. At dagansaw, apulutanin ta. Nagatangam iti gansaw. Ay kiditay igid na paray. Mangala ka manan iti arak. Parcheck, jay gansaw. Una. Naimas ti ganso apulutan, takas labak ho. Namnamaag ti iyo may mo, paray. Doon puri. Itapay lang kat gumatang akon iti arak ana imas. Jay maibagay iti ganso apulutan. Ay na. Mapaayusan man ti karabukob ko iti naimas nga arak, paray. Una. Nagmayat apulutan. Ganso ko naman. Ammom kaday, anasabat ko itay ni Santang. Saan ko nga mo nasabat mo gayam? Apay ko man nasabat mo? Imbaga na kanyak nga awan sirbi dagiti agron-ronda. Taagpukaw kano ti dingwen na. Anyat na po kaw adingwen na, dungaw. Napukaw kano ti kakaiso na aganso na. Nagpukaw kano akas laasok. Ganso. Kasano nagbalin nga asok ti ganso? Inteng, naibagam kanyak nagpulutan kayo kani pari badong iti ganso. Awan samot ganso dah kani marituyang. Imbaga na ginatang na di ganso? Ay, mamati ak ati ganso ni Santang Dayjay. Pagkunamit? Immo na, nagtakaw ni pari badong iti sitaw ni Kwarog. Idi kwan, nagpukaw ti ganso. Anya pa'y nga ta, ti sumarunaw. Anya di ko na yung aramidak apong? Saan mo nga ibagbagakan ni apong mo nga inteng? Ing kasurutan itinalimad ni apong mo, abadong. I-video manan,
no adda kalukwan nga aramiden na. Inton rabi, apong? Wen, Barok. Adda atap ko nga iso ti agtatakaw. Sige, apong. Sa anak man nga agpadlaw. Sige, Barok. Iso ti silawam. Saan kan amapan agsilaw, itito ka. Kita mantiin video ni Buyet iti rabi eh. Ni manan pari badong ang nagbit-bit iti manok. Ah! Hoy! Ada manin pulutonan mo yan. Na, Oh. ay, saan ko nga ipalubos dahito ang mapaspasamak? Masapul ang maikatan akastanod ni pari badong. Ah. No adda pa'y agpukaw amula winudingwan. Isaw ti mapabasol. Unangam kumparik man. Uray kumparem. Impakita kon kadagiti na dumaday ta avidyaw tapno amom. Ah. Kat ipabayad da kano, titinakaw na. Ay, apa nga ipakitam? Saan kuma? Ay, no ayon ang pay ti kumparem, ibaga ti tao ang nagtulagan nyo day ta. Kayat mo kaday, akagura da ka dagiti tattao. Ha? Ay, saan na? Kababain pa'y tinaramid mo, Badong. Tinaktakaw mo gayam dagiti kunam a ginatang mo. Ay, hinikadak mo tinakastanod to yan. Kasanaw, kat imbes ngagbantay ka, si kamat ti bantay sa lakay. Just kika, mangibabain. Ay, sinalbag na dyan nga ubeng. Hindi yun nakideng. Ubeng kunam, ngam nasaysaya at matiaramid na ngam si kalaklakayan. Ibaga ti tattao ano kano adda mapukaw, sika ti matudok, taaramid mo kanaw. Oh, anya ngay, aramidom to pay. Ay, saan to yan? Kung naknowan nakakita, nga madamo gayam. Isuaman jakaw. Ay natatabadong, ti madi nga aramid, saan ama ilimad. Addan tulat na pan nakaduktal na. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naisarong ka man nandito kabildatan si Kabuyait. Dakas ka di, Manong. Apong kumat ni Apong Inting, Sana dakas. Ang manyangay ko mati maitulong mo di tawi. Apay kumangay ngawan, Manong Kwarog. Ibagaman nga raod no anya ti amo matrabaho, abayr. San kung nga ibaga, Manong? Ngam iba unak tamapanak. Aramidak no anya ti paramid yung kadapong. Ang mga numangilaban lang mati paglaingam. Basit tupay ti tiyam ko. Sana kaskan ka dakal ti buksit mo. Apay anak ko na madakal ti buksit ka. No dakal ti buksit, adumot ti kang kanan. Nagadukit din ti manok nyo, Apong Banang. Wen, kanayon mo asakuruan dagiti manok. Tapno nalukmag da. Nagagat da pa'y nga agitlog. Una, Pong. No agigiddan da nga gitlog. Nagadungatan na nga itlog da niya. Wen apok. Kat no makaukup da, addan tumat manok mau. Ikandak to iti manok ko, Apong. Wen, iso akanayon mo ida apakanan. Inton agitlog da amen, umadun to tipyak. Mangalakan to itiyawid mo. Paadwam tumat. Una, Pong. Padwak tumat. Tapno adun tumat ti manok ko. Anya
tin luto mamasida, tuya. At daim pangat ko ijay asaluyot. Isula ang tinasaraka. Makaumamot ti kanayon na saluyot. Apay awalat sa balay. Apay, at dayain sangput mo nga ilutaw. Di ka laki di nakakita iti sa bali mo tay. Di talakit saluyot ti amo malutway. No agpili ka iti sidaam, ingka mangirimidyaw. Di ka gisangput sa kaagberok iti naimas asidaam. Inak man nagsapol iti sa bali masida. Kanayon laki di na bulbulaw. Nagaduki din ang manok ni Parinday. Ay, magnaak man dito'y likad. Ado ti makita nga umok ti manok nga aglilinya iti kamarinda. Dito'y nababangaalag ti pagnaak. Ulyag, kalpasan na. Lumagtuak ang mapandita bangir ti alad. Umuli akaw na. Lumagtuak dita bangir ti alad. Inayadag ti umasindag karag iti manok. Barang adda itlog dita. Ay, sos! Nagadon nga itlog. Ay, mangsam ugak. Tayawid kong titlaw. Nangalaam ka dagita nga itlaw. Ay, kat ginatang ko Adaya mo nagpadawat iti itlog. Asinaw tinagla ko at di naman labinalkaw. Impasabog na latan. Ingka mangiluton ta mabisina kaon. Nay, itlog pa'y native amanaw. Ay, nagadula ka sa ludsod mo na ya. Naisangpit lang arudain. Ato pala ti damag-damag mo, mate. Mas daawa nga raw. Ginatang ko na. Ngamsaan mo't anabalkaw. Awan mo ti amok ngaglaklako iti itlog ti native amanaw. Ingka mangiluton ko na kay. Ha? Apay ngay. Naksayan mo ti itlog iti umok. Asino ngay tinangala? Ay, tamagak tuman kini Manong Kwarog no inala na dagiti itlog. Aw, buyay. Natikit kita am dita umok dagiti manawk. Nabawasan mo tan titlog iti umok, Manong. Sika ka di tinangala. Ha? Apay ko mga alak ngay dagiti itlog. Kat saan kumot amanok dagita? Asino ngay tinangala? Ado tinala da nga itlog. Saan nga ta nagkamali ka lang iti bilang? Amok ti agbilang, Manong. May sadusina tinapukaw. Asino kumangay ti may nangala? Awan mati imay dito'y balay dangkail. Ay, sayang titlog, Manong. Ado kumaamanok ti pagbalinan dagi jay. Apong, saan ka kadian nagalalay ti itlog iti umok dagiti manok? Nay, saan mat? Apay, adda ka di mapukpukaw nga itlog, apaw. Awan karga ti may nga umok, apong. Do siya amin dagi jay di kalman. Da, kayat mo asawan. Awan amin jay dosing nga itlog ako naham. Huna pong. Sino nga tinangala? Dinamag mo ka din ni Manong mo ako arog. Huna pong, tay may itay. Kuna nasaan ka nung agalalay ti itlog dito, itasaan namot amanok dagiti adda dito'y. Nay, kasano nga ron anagpukaw ti kunam nga itlog? Hay, adda nga tabaklat anangan iti itlog. Ha? Baklat nga tangag paiso, apong? Ay, sa anak asigurado, apok. No saan nga inala ni Manong mo akwarog, saan kumot nga inala, nalabit abaklat tinangala. Apay anyat kay kaya sa akawayan? Ni, nailun mo't day ta. Agaramid man iti pagsilok iti agtatakaw iti itlog ti manok, apong. Kasano nga garamid ka iti silo? Adda nakita nga inaramid ti mga pagsilo, apong. Mapalabugan lakit iti mga laala iti itlog no may manain. Sabagay adu nga agpaiso ti manganop iti kabambantayan ang naggapwam. Jak amaw no kasano ti agaramid iti kastakay. Amo, kapong. Masapol ti lastiko. Tapno matamaan ti beklat iti tiniradak akawayan. Ay,
Ingkag pagatang ka ni manong mo akwarog iti lastiko Andan samot na dadahal nga interior ti pilit ti motor ni Manong. Mabalinday jay, kartibak, taison ti paggalot ko. Ken mabalin mo't akas ladak apalsiit. Ngem kawayan ti bala na. Ha! Palsiitam ti baklat. Anya di imbagam kini ang gail nga aramidem apang tiliw iti baklat. Palabog Manong, kasla palsiit. Kasano ko mangay dayta? Saan mo ngamin nga mo, Manong? Kitam to inton malpas ko. Nakitak ngamin nga dadas-das ijay likod kat. Ha? Kat no damot alad ijay. Iti paset tinababa nga alad, adadas-das. Ijay lakit di tinagnaan tinagala iti itlog, Manong. Anya? Kahit anya ti aramidam. Basta, palabugak ti agtatakaw. Aldaw manen, gamjak pa'y nakaluto iti sidaan. Anya ka diti ilutom apangaldawa, Maray. Siya ket torta aparya ken torta taraw. Naimasen dayjay. Ay uray siya ka. Kayat kumot ti torta atarong kan torta aparya. Adda makit di tarungkan parya ditoy. Mangitortaak man mat. Ay, makao mga minti kanayon akarnay. Imbaglakit dayn taado ti ginatang ni Badong ko nga itlaw. Nanggatangan na ngay, saan mat nga minagimatang dito tersinak? Ha? Ay, jak man amukan ko ana Maray. Amangan no ijay ilay. Sigay, tamapanak pa'y tadaramidang. Apay dagiti lastiko nga igalgalot ni Buyet iti roon. Kinadapay kinayasan na akawayan. Palabog ka no ang gail. Numasagid ka no ti asino man ngagpanggap ang mga ala iti itlawg. Mabiyat ka no dagiti kawayan. Maabog ti baklat no mapan. Na, nakasursurwan na ngay. Nakita na ka no nga inaramid dagiti manganop iti bantay ang gail. Kita nyo man lang. Nalaing mo ni Buyet. Ay, sige siputan niya no damang sagit. Di ta kung kuna na alastiko nga inwayat na. Nulakit ta masagid ka no ti lastikaw. Maipurwak ken kwa na dagiti nakasango akawayan. Nga uray agoy uyas ti baklat. Win ka now. Iso asaan lang amay sa tinaramid na. Nagadaw. Wan nga ron. Ada iti ngataw. Ada pa iti baba. Unang gail. Nuan niya ka no ti masagid dita. Isumot ti mabiyat. Maray, saan ka di nga imay dito ni Marituyang? Saan mo't maray? Ada ka di ibagam kan kwa na. Ay, manipod ngamin kanayon ti panagtudo na. Nadadaal ka no dagiti mula da. Iso nga awan malako da, ta nadadaal gayam ti mula da. Awan sa kano nga rod makukwarta na. Wen, iso asaan unay arumrumwar. Siguro Mare. Iso dinamag ko no imay ditoy. Kaano day di na di ayo umay na ditoy. Nabiit laang mat, Mare. Angam pimanaw mat laang adagaw. Nukastoy akanayon ti todo na. Santa pa makamula. Madadahil lang ti mula. Una, iso nga orayan tapay medyo agsardeng tito daw. Tapno saan madadaal ti maimula. Pagrigatan na nukastoy ti panawen. Munson ka no kay daytay ko natiraja. Ay, awan manen ti maala anat nateng maidengdeng. Nakman agrimidyon Ingka umutang? Imbag no pautangan da ka. Kat amuda nga awan mulat Kanya nga umutan. Uray awan mula no alisto ti tao. At dalat ka masida. Ay sos ba daw? Saan ka nga agar-aramid iti may kaniwas? Dakdakes ti maganab mo no agaramid ka iti maday. Ay, ada ko man napasama kanya kun Agalisto ka, no kayat mo ti agbiag, tuya. Anya ka ditikit kitaan nyo itilikod ti balay. Ay, di man ingkabil ni Buyet a kinartib na alastiko. Kinartib na alastikaw. Nay, kasano day ta? Apay ti kinartib na alastikaw?
Kinartib na apaggalot dagiti nadadael nga interior ni Kwarog. Inaramid na adakkel apal siit. Ang galot na iti asidag ti alad. Ket nakapaturong mo't dagiti kawayan iti asidag. Ket numakuti ti lastiko. Mabiyat. Ket mabarsak iti kawayan ti mangkuti. Nah, Eh, kasla jay ar-aramiden dagiti Indian iti pelikula no adda kabusor da. ay, wunsa. Agaramid gayam iti agkauna nga Indian ti kasjay. Uray ubing ni Buyet. Adamot kinapraktikal iti panunot na. Nakita na kanumit nga aramid ti manganop iti kabambantayan dayjay. At manay, ito'y nababangaalat ni Parintay. Sigurado nga dumanan ti itlog, di ta umok ti manukda, di ta kamarain. Umuuliak manay, di ta sinsinan nga alat. Lumagto akaw. Tapno makapanak iti bangir nga alad. Anay kaw. Anya di jay. Agbarsak akawayan. Anya jay nadalapos kaw. Lastik umay. Anay kaw. Si kagayam ti baklat, tatama daw. Anya biklat. Apay nga da na ibarsak akawayan kanyak. Asino tinang ibarsak? Ay nasugat ti sakak. Sapay saan lamay may sa. Tiyan mo, mikat baklat tinangala iti itlog. Dito yung anak na, tadadasdas. Iso nga inikan ni Buhit iti palabawg. Tapno matiliw ti baklat. Ay, salbag ka pare. Anya nga ita. Anay. Nasugat lakit nga ron tasakam. Iti tiniradan da akawayan. Anay. Ay, imbag ata ubing latin ang tirad. Iso asaan anatadem unay. Makapaglibak ka kadipay, asi ka tinangala iti itlog ti manok di tawi, tata. Ay, italang mo't nga umayak di taoy. Kasano kumasyak? Awan mat ni badong ko dito'y tersina, Maray. Napanan na ngay nga ta. Kunak no dito'y timayan na. Saan mat nga imay dito, Maray? Apay asap sa pulam. Adda ko maibagakan kwa na. Pimanaw itay, ngam di mo nagsublain. Amang ano di tabalay damari ba nang tinapanan na? Ay mapanak man nga ro di tamaray. Amang ano di ta tinapan na nagremedyoan ako na. Pangiremedyoan? Anya ti remedyo na? Ay kwa maray. Sigay, tamapanak pa'y mandita. Pimanaw na din na sinungbatan ti saludsud ka. Anya nga tati ko na ang mapan na eremidyaw. Matanawak mo damari banang. Adda di talikod ti balayda. Ay aguray man, tamapanak di ta asidag ti alad. Nay, anya ter aramiden nyo di taoy. Agdardara ti sakam ba daw? Ay, hadda na dalapos ko alas ti kutuyang. Hindi ko binarsakdak iti kawayan. Ay, saan da ka binarsak? Ingkabil ni Buyet day ta apalabog iti asino man nga umay agtakaw iti itlog. Di taoy ti kunam apangirimidyam iti masida ba daw? Ay, sasaw mo ito yan. Nagnaklaan ditoy. Ay, Mare, Anay ka. ipalawag mo man. Anyat pa kada na pimanaw iti balaya. Awan nga min ilutok asidaan may kapitan. Kuna na amapan ka no agirimidyaw. Idi saan ko amapasang part, sinurot ko ijay tersina ni Marikwanang takunak no adda-ijay. Ngam awan mo gayam. Awan si dainyaw. Iso nga umay mangala iti itlog di tawi. Ang daksang gasat, tanapalabugan. Ay salbag ka ba daw? Dito'y gayam tinangalaam iti sinabok mo nga itlog ngayon sangput mo. Anya ngay pare. Apay ulitin pa iti mangala iti itlog. Ti akin itlog. Ay, saanin pare. Pakawanan dak. Ay, tulungan dak. Tayo nakagpagas. Tawan pulos kwartami pare. Ikaray, saanin na maulit. Sorry! Ay natatabadong. Madi ti agala iti itlog iti umok ti saan mo nga umok. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan
iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, ikatuman ti ugalim ano mabartek ka, kat ipalastog mo ti kinakapitan mo. Palastog na. Ket nupod numit kapitanak. Rumbeng ka di nga ipalastog mo ti kinakapitan mo. Bay aman dagita umapal amang dildilaw kanyak. No kastamlaeng, makasara ka iti mangparamanken ka. Heh! Padasen data makita dati kinakapitan ka. Adday ta ka manan inteng. Adda ka pa lang dito balay ngam irogrogim manan ti agpalastog. Eti maday, ket no agpalastogak asaan asyak ti kapitan. Ngem siyak met ti kapitan. Oh. Iso anapanakkel ka. Kasta ka de. Asinaw ti kinasaritam dita cellphone mo. Yaman kabagyak dita kabangibang a barangay. Agaw-aways. Aya, ay sayang no saan kumaga po kadagiti dingwan, umayak kumamag. Inom ti adado ijay. Ay, da kayo ki di alalaki. Apay, naganas ka dila unay day tanga inaw. Uy da, kinsan lang mga inom ti marami di jay. Agi-istorya kami mo da. Agrinabak, kanda dumabay. Imbagkat ka da kami ababay, tanog mamaritis kamay, sana masapul ti arak a pagsasangwan. Inawis mo sama ni kabadong akabagyam ije kabildatan. Wen bakit? Nabayagas ang kami nagkit-kita iti dayja kabagyak. Saan ka day aday jay tay kabagyam nga adda kadwana ano mabartek ka sumanaw? Wine, ngem pasensya blatan takas jay lang mo no mabartek dayja taaw. Nga maglablabas mo nga minumaminsan. Kaslag karkarit no kas jay mabartek. Sa nabalay tasan mga agdangran. Ngem no sa bali a tao ti ikas jay na. Ay jak amo ano di da patulan. No man nagpasensya, di da patulan bakit? Ay nasaya at numanakam amin na kainuman na. Kasano nga saan? Masapul nga agtamad kayo amin kanyak. Tasyak ti kapitan di taoy. Hasta ka di kapitan. Kamamok ka kapitan kagayam. Tapno di mo malipatan na siyak ti kapitan. Ikang ka iti pakalaglagi pa. Apay nga, kinistungan na kapitan. Tapno, adagarod pakalaglagi pa. Kayat mo ta na yun na. Saan kapitan? Amo kasi kati kapitan dito'y. Ngem, dito'y lang kabildatan. Andyan, kayat mo asawan. Mabalin na yan ang kapitan akwa iti sa balya barangay. Kayat mo ta paramanan ka iti di mo naramramanan. Saanan, kapitan? Paray, apay nga, takinistungan mo ito yung lalaki. Kurang pa dayjay Apay, di na mo kapitanak. Saan mga umay dito'y dayay? Iso asaan na mo Iso nga ron. Nagpaamua kon pare. Siyak ti kaptin. Wenang, saan mo kumama kinistungan paray? Don't worry. Sinsinan mo ti kita na ataw. Nagalaspay, ti panagkatkatawan na. Mala, tayo tulod ka, nadya balayaw. Nabartag kan, paray. Di na kwa itulod agagatil timak. Kaya't ko nga dapay kistungak ataaw. Ay, saan ang paray? Mga nood na mapaguram. Kahit balsenda ka. Balsen nga. Siyak ti kapitan, balsenda.
Anya jay nadamag ko nga inaramid mo, sika, inteng? Naman ang tinadamag mo ako na. Kat no adda ka no sa nga ili, ti kabaranggayan tayo, kat kinistungam. Inyam amok lang tibagik akas kapitan ta, di naktumod abam mo. Ngam madiday ta nga aramid mo. Saan ka kumaunay anapan nakal? Saan anapan nakal? Ada nga ron ipanakal ko. No awan ata iso. Apay nga tulaw unay ti panagkitam di tabagem. Na, Kasano, no di adal jay kinistungam? di adal katikas jayan. Nagalas ti panagkatkatawa na. At na mag-paligat ti basketball, ito'y kabildatan, pare. Ay, uwan. Gaputawan ni Kwarog. Ada ka kumaakadwak dito. Takitaan ta dagiti agliliga. Ay, wala, pare. Umayak taw. Kaya't kumitag buya kay. Ay, masapol. Nga nawaan ta dagiti agtutubo anak kurang ti disiplina na. No, da makita da nga opisyalis. Mabain da mo't siguraw nga garamit iti saan nga umnaw, pare. Iso ang masapol nga amuda no asino ti kapitan ti kabildatan. Ay, amudan, pare. Saan na masapol ang kanayon mo nga ulit-ulitan kadakwada. Naa. Silensyaw! Siyak ni Kapitan Inting dito'y kabildatan. Amubay ka. Kaya't ko ano madamati ay ayam ket discipline only. Awan ti agugulo. Punkap. Nasayat. Tati aglabseng. Ipakitak ti kinakapitan ko. Kasano nga ipakitam ka? Naa. Asino dayjay? Pwede mo amo ti ugali kas kapitan. Kaya't mo maramadan. Ay, bayamon, pare. Di na mo ti bagbaga na. Amok lang no asino dayjay. Agbabawi iti panangsungbat na kanyak. Mangrugin tayo ayam, pare. Agbuya talangay. Bayamon ida. Agyaman. Tadyak nakita no asino dayjay. Makaraman kumakay. Pare, hindi man dita kabangiba nga barangay. Apay aya. Siguradaw, ti inom ijay, pare. Hagran nagtayo iti inaom. Ay, adaman nga rod libre nga inaw. Iso nga ron nga awisin ka. Tapno mairanod ka may, iti libre nga inom, pare. Kaano ta mapan? Ay, katindong bigatin na, pare. Hagsagana ka, tagkuyog ta mapan. Ay, dagasin nak Arigla daw, pare. Sakbay ti pangal daw, dagasin ka. Ay, sigurado man ang t-shirt. Numapan kayo kani pari badong ijay kabangibang a barangay. Saan mo nga igaraw tinagmadi nga ugalem, Ano nga mandi nga ugalik ngay? Ti kinanga to, ti panagkit-kitam iti bagay. Ipalastog mo, kapitan ka. Di daki din amo tagbayin kanya ket kapitanak. Kayat mo asawen, agpalastog kalata ije papananyaw. Ipasindayag mo ti kinakapitan mo. Wan. Ibagak ti pudno asyak ti kapitan. Ay na, day taman nga tanti dagdagulitam ijay. Asikakat kapitan. No kasapulan, I will do it. Da. No amuda kapitanak. Di sigurado nga i-respect na. Hay, I warn you, inteng. Ay. Agbabawi kan taw no aglablabos ka. Maray, nadamag mo ka diti inaramid ni kapitan. Anya ka diti inaramid na, Maray? Linayatan kan pinagsasawan na dagiti agtutubaw. Ay, unay lakit din ni Inteng. Ay, sigurado nga ado ti masuron kan kwa nagapo iti kasta nga inaramid na. Una, kunog daydaya mudum da api manaw. Ay, kanayon kumatabagbagaan. Ang pagkakabawan nansan. Ay, intukat no makabirok iti ababa ti kordon na. Ay, jak amon, Maray. Ay, day tatisang kaibagakan kwa na. Ang amdinak mo't dangdanggan marituyang. Anya ka di man ti inaramid mo, Inteng. Pinagsasawam ka no dagiti agtutubo ijay pagbasketbolan. Kasano ket nagayayam dalat ta adi da pa impakada kanyak kapitan. Ay, nalabos ka mo't, Inteng. For public use, dayjay. Saan mo mat ako kwa? Ura ata siyak ti kapitan.
Rumbang nga ipakadada amin kanya. Pasat ka din ti panagkabaw mo dayta, Inteng. Saan ka mat asigod akasta? Di ka din mabain? Kanya kumat pagbain na. Ketsak ti kapitan. Oh, isuda ki diya ti rumbang nga agbain kanyak na kapitanak. Ay, nangato ka launay, tapno tangaden da ka. Basta siyak ti turay, dito'y kabildata. At datan, dito'y balay ti kabagyak, paray. Intun madamdama, isagana dan, ti inumun tayaw. Mayat mo't gayam ti balay ti kabagyam. Ada pa'y nagdakil balay iti asidag. Aking balay iti dayta. Nagdakal paray. Nagdakkel balay ngagpaiso, paray. Bak ng laki day, ti makin balay. Daytan ti nakitak akadakilan a balay dito'y away. Uray di kabildatan kat awan ti kasta kadakil. Kuna di nagdamagak itay, aritirado kano a kernel, ti akin balay dita. Isumit lang retired Colonel gayam. Adamo rimor a lalaki iti dakkel a balay, paray. Amangan mo katulong da. Di ka di lalaki arimor iti dakil a balay kat katulong ti Colonel Dayjay, kapsat. Saan, Kapitan? Dayjay, ti retired Colonel. Dayta ti retired Colonel kunam. Pudno aya? Puno, Kapitan. Kapay naklaat ka. Timot kinistongak dayta iji kabildatan. Baknang ken retired Colonel gayam. Kapitan, anyat mapaspasama keng kangay. Umay ka dito'y dayta lalaki. Wan ata imbitado nga raw. Isu pa tigimatang iti isyat tayaw. Intan pare badong. Agawitan. Nay. Apay ngay, paray. Kwa. Di tapay nakisango ngay minam. No di ka pa agawin. Umuna ako. Nay. Apay ngay, paray. Saan ka pa pumanaw, Kwa, umuna akta da nalipatak. Unay ka mo tin, paray. Italaan ngay may taditaw. Apay nga agawid ka ngay. Pasensya pare. No kayat mo ka agbati ka na. No kayat nun. Bukas ta, talaga ka di nga umunakan. Wen, sumurot kan ton. Apay nagdardaras ni Kapitan Apimanaw. Pukawak manday di Kapitan. Ay, bayamon, sir. Ada ka nun nalipatan na iya balay da. Kapitan! Agsubli ka! Ay, awan lata. Di nakingkas kaso. Ay, takrut mo't gayam day di Kapitan no saan anabarta. Badong, kunak man no malalaki day di Kapitan. Ay, pasensyaan yun, sir. Nasing po da jay, no saan anak kainom. Naglastog edada kami di kabildatan. May samot gaya matakrut. Mabayag nga tadainting ken badong mo itinapananda, Maray. Dayta ti jak mo, Maray. Amangan no inton mabartag da. Kasladan tumanen na padanuman atukak. Ay, madanaganak. Taamangan no igaraw ni inting ti ugali na no mabartag. Kunam no asino akamaingelan ken kalaingan. Saan mo't siguro no iji sa bali a lugar, Maray? Ay, nasaya at no kasta, Maray. Ay, nung amin maminsan kat aglablabas. Saan mo't asigo da kasjay, Maray? Ay, win nga road. No anya nga ta at tinaknakan na. Sapay awan mo't ni Kwarog amang kadwakan kwa na no adda papanan na. Apay atim Maray apimanaw ni Kapitan ni Jay kabildatan. Ay, kunam lano asino mo't day di akalaingan idinapan kami di kabildatan. Kinistungan nakit din. Anya, kinistungan na kayaw, sir? Day tatipod no. Kunam lan kalaingan. Ipanakal na ti kinakapitan na. Nangat nga to kayo pailaang ngam iso, sir? Hindi nakita na karimore di balay ko. Tidaras na nanagawid. Kasla nakakita iti al-alya abulding. At dadagiti agin lalastaw ngam saan nga umnot ipalpalastog da, sir. Nang runa day jay Kapitan. Kinamat ko kumaita ita pinaramanak met. Agam tinapulaklatan. Inteng,
kunak man no ada na panyo dinarayan ka ni Pari Badong, apay ngay anagawid ka adagos adi mo kadwa. Nabati ta pinanawak. Na, apay apinanawam. Adda ka di saan nyo anagkinaawatan, iso apinanawam. Ada kinisto nga alalaki nga imay ididitaw. Hindi napan kami ijay ket naamuak abak nang ken retirado a colonel. Anya, retired colonel. Makitam itat ibagbagakan ka, inteng. Nanga tulauna iti pagkitkitaam di tabagem. Angem, nangat nga tupay gayam ti kinistungam ako nam. Uwan nga rod. Gapo iti bain kao. Imbaga ka ni Pare Badong nga agawit kami. Ngem kayat napay mati makisat. Iso pinanawa ko na. Kat, aramidam ka di pa'y tinagmaday nga aramid mo. Saan nindungaw? Mga no makasara kak iti awanan disiplina ket pagaramidan nak iti dakas. Nasaya at met no nagnakam kan gapo iti napasamak. Ay na, Kapitan! Nasaysaya at lata tay napakumbaba, ngam tay napalangwan. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, titing kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bigbigat, day ta silpon mo tiin into naram. Nungay na pang kanagdigos, tajay ipapan mo pa'y ija barangay hall. Apay nga ta iji barangay hall ket sakti kangatwan. Ngem no dito balay. Ni banang metet naturay. Ay, Inteng, di na ka dinangag. Anya ti aramidam? Padasak nga awagan ni Kwarog no apay adi pay lasimang pait. Awan sa ti signal iti ayan na. Ay, sigud met a dead spot, ija ayan na. Awan signal ijay. Aya. Anya nga tati itsura day ta signal. Na. Ta makapasoron no maminsan. Ay, agsaga na kakit din. Tamapan kan ija barangay hall. Anya day ta sangput mo, landok mo. Kan anya day ta nagbubukal nga adda di ta murdong na. Detektor ka no day tayo, kung na dyan nangilako kanya. Detektor tay? Anya nga iti madetek na day ta detektor. Kinabaknang. Baknang tantaon tuyang. Kasano kumati pa nagbalin mo abak nang babaan iti day talandok laang. Ay, nagkapoy ka na ya. Babae iti day to'y detektor. Ito doon na, no sa dino tayang tikinabaknang. Patyamag. Nupod no day ta. Saan ko mga inlako ti gayem mo day ta detektor tapno isaw ti bumaknang. Sayang lang tinggatang mo dita. Ha! Dita ka man langang. Ay, yadan sa mo't punto ni tuyang. Nagdakkel may, tibalay tigayam ka. Ada pa iluglugan na. Saan nga taan nakakali iti kinabaknag? Kaslada pa kariribukam Ada ti may tulong ko. Pudno ka diti detektor paray. Detektor ti? Detektor ti kinabaknag. Apay pagparikutam ti detektor ti kinabaknang paray. Ada nga min inlako da kanyak paray. Oh? Kunan ni tuyang ka. Saan ka no apod no ti detektor?
Sayang ka no lang tinggatang ka. Anya? Ada detektor mo? Ada paray. Ah. Nagdakal ti balay kan adalugan natin ang ilako kanyak. Oh! Ang mga no nakakalay. Iso nga ilako ng kanyak ti detektor na. Maray, apay akas lang masursuron ka. Saan lang akas lamaray? Permay ang masuruna. Ah, Awan ko kwarta may. Inla ko ni badong ko ti kalding may. Ngaming gatang nakiideng iti detektor. anya dayta a detektor? Treasure detector ka naw. Nah, Itudo ka no daya a detektor ti ayan ti kinabaknang. no kasta isuro na ti ayan ti bangko, Maray. Kinabaknang matilinaon ti bangko. Balitok ka naw ti itudo na, maray. Ay, baknang kayon tungarod, no isuro na kan ni badong mo ti balitok. Jak lamama ti iti dayta. Adda ka din nakakali iti balitaw, babaan iti detektor. Nang nangeg ko, ti may papan iti detektor. Ang jakam mo no adda nakakali iti balitok, nga adda intudo ti detektor. Ada ka di mo, mamabalinta pagkalyan iti kinabak ng paray. Intaman padasin dagkalay. Aramatin ta na ito'y detektor ka. Padasin ta kasarita ni Matyas. Kada nga mintuduugan akayo nga akasya iti bangkag na. Ijay ngay tayo paray. Basta yaban ta ata, kadwain ta nga agkali iti masakupan na. Nagtakdiran ti akasya. Win sa ngagpaiso Imbagla kadwata ngagkalay. Awan tuman ni kwaraw. Iso ko mati kadwata. Oo nga. Isu nga inta ka sa ni Matyas. Mala paray. Tayo nakmampay mangalay ti merienda tayo. Anya ka di tigatangan niyo, tata? Mangilista ka iti tinapay, soup drinks, kan beer adeng. Apay nga ilistak dagita, tata. Bayadan mintaw kan ni parenteng no makakali kami iti kinabaknang. Kasanungay no saan kayo ang makakali, tata? Amanos tayo na, nukas jay. Tawan ka nga ron makali may. Uray na yonan mintaw, tibayad na no makakali kami. Bilin mat niyan ti kwanang asan ko nga ipautang tilako na, tata. Bayadan mintaw mo ilaeng no makakali kami. Intulaan nga no makakali kayo sa kayo gumatang, tata. Ngam no ita, awan ti utang. Ay, awan tinaala ka merienda tayo paray. Tasan mga agpautang di aday di tersina ni Marikwanang. Ay, intapay man kasarita ni Matyas. No, kaya't naapakalay ti aglawlaw ti puon ti akasya at tawid na kanya apong na. Baring nga agpaiso ti ingkali dagiti hapon ni Jaya. Wala! Isukat ti napanunot ko pangitistingan ta iti detektor mau. Baring no da maala ta paray. Wan! Gaburak man iti kwarta da Jaya saan nga agpautang. Ha? Imbag itataasan ang napudot ti darang ti init. Isu nga mayat ti chimpo. No magkidi na pudotan paray ay ka aglinong tayo Wala! Sapay la kong maparay ta madanon ta ni Matyas. Anya ka diti maipay ko kada kayo, Kapitan. Tatabadong. Si Kanti mangilawlawag no niya tigagara ta dito'y paray. Di mayan may Matyas. No kumata ipalubos mo akalyan tayo ti aglawlaw ti puon ti akasyam. Ta bumaknang tayo. Ni, kasano ti ibabak nang tayo, Kapitan? Baban iti detektor ni Paribadaw. Masarakan tayo ti kinabaknang. Anda nga tanay ikala kinabak nang iti aglawlaw ti akasya, Kapitan. Kasano amaamuan tayo na diyo ti ipadas. Sige umanugot ta kakalyan tayo ti aglawlaw na. Sige. Umay kami manin intun bigat tarog yan tayo akalyan. Adda agsapsapul kan ka dya barangay hall, ang awan ka, napanamanan. Basta naggunay to'y numaw. Andan to kwarta magunod ko. Anya kumaday ta akwarta ang magunod mo. No makakali kami iti kinabaknang. Asus, kateng-kateng kwarta. Di mo pa'y amo nupod no day ta akinabak ng alawlawatem. Ay, jay kit di trabahom ijay barangay hall ti into narem. Mapanakbit. Kan adamot sekretaryak ijay.
Oh. Duma ti trabaho ti kapitan ken sekretarya. Saan aya? Makapirma ka di ti sekretarya iti perpermaan ti kapitan? No masapol na ti pirma, urayan da mapanak iti barangay hall. Ay, kasanon, no kasapulan daunay ti permam ngem awan kamay. Naulaw ka di mat ni Matyas akas kada kayaw. Apay ko manaulaw ako nam. Kanya ko mati nakaulawan na ngay. Mayat ka di mat amang ipakali iti aglawlaw ti akasya. Apay ay kontrabida ka. No adala makhalimay di kay ikan. Mangnamnama ka kaday nga damakali yu akinabaknan. Saan ka kontrabida ko nakmaninay? Ay nabadaw makita no asino kada tati kontrabida. Napan mo ka ingatangan iti detektor tinaglakwam iti kaldaing ay just kay. Ay makaumat ikinalaing mo sumaaw. Hinakmanlangan, diyan ni parintay. Inteng, anya jay nagsaritaan nyo apapanan kan ni Pari Badong? Iji bangkag ni Matyas. In kami man agkali iti aglawlaw ti akasya na. Naa, apay ko maakalyan nyo ti aglawlaw ti akasya na. Rambatan mi nga ro ti detektor no itudo no ti ayan ti kinabaknang. Nalaing mo tinagaramid iti dayta a detektor. Taam muna, wendo maitudo na ti ayan ti kinabaknang. Padasan mi no nga agbaligay, di lumungaw tayo mahit. Pudno ka di pa'y dagiti makali a kinabaknang, inteng? Saan tayo ang maigaman ti kinabaknang no di tayo aggunay? Isuamapan kami kani Pari Badong. Ay, medyo naunugan tinakali tayo ipadas mo man ang data detektor mo, no dandanin ti kinabaknang. Ay, wen paray. Kitain tayo, no ayan naman ang itudo na. Talaag, taipadas tayo nga i-detect. Na. Sa bali mo ti itutudo ti araw na. Kaya't naasawan, di ta abanda ti kalyan tayo, kapitan. Ay, saan tayo natamaan ti husto ngayon na? Umalis tayo, di ta banda. Day tamot nga agpaiso ti intodo ti araw. Agpadaya tayo nga rod. Naunag nga tati ayan na. Agkali tayo lang paray. Inton na unagain, i-detect tayo manay. Win agkali tayo nga rod. Mabisinak pa'y mutin. Sige nga rod, kapitan. Inak mangala iti kamuting kahoy ta meriendaan tayo. Awan matin sangput mo si Kabadong. Ay, di ka man ta nabambanugak tuyang. Adan to Apay kaskarina ayamat ti makakalat. Kita umkit di tamangan no saan mo amaimot ti makaliyaw. Mang sursurdo ka ka dito yan? Saan mat? Ngam kinagpaiso na. Masorsoronak. Anya nga ti kasurun mo? Ha? Diyakamukon ka. Sayang lang ting gatang mo iti detektor. Sapay nagngina. Di ka di dumayamudom dita. Mangisagana ka man kaya di mamirienda. Mabisinak. Awan ti gatang ka, tawan mo't intad mo kanya. Agpamirienda kan to Into na damakaliyo abalitaw. Enteng, kumusta tinapanan yaw? Adda ka di matla naganab yaw? Rug-rugi pa'y laeng. Inton masarakan mi ti kinabaknang. Talaga punas amin abannog mi anagkali. Anya ka di ti itsura day ta a detektor. No idiso iti daga, uno abot. Ada aro na. Ito doon na mo't banang. Ang pudno nga tati itod-tudo day ta a detektor. Makita anong bigat. Mapanminto ituloy tagkalay. Ket no awan maalayaw, sayang lang titaktak kan banugyaw. Ada siguro at ada itod-tudo ti aro ti detektor. Kasla agdwa-dwa ak iti day ta a detektor nga ibagbagayaw. Oho! Apay nga agdwa-dwa ka? Ket no inaramid ti expert. Jack mo Di mo mat nakita no pudno nga eksperto tinangaramid wenno manangal lilaw a tao tinangaramid iti dayta a detektor. Ganda ni tayo makalit ti aglawlaw ti akasya. Ang awan pa mo ti makita tayo. Naunag nga tati itod-tudo ti detektor. Ay, nalabit paray.
Nung makali tayo amin ti aglawlaw ti akasya, kahit awan pa'y ti makita tayo, paunagan tayo pa'y ti agkalay. Naringat ang makali dito abanda. Adungo ti bato na. Lawlawon tayo lataday ta abato. Amangan kit de, no itilingad day ta adakil abato ti ayan ti kinabaknang. Ay, matulid to ki din ti bataw, kahit mapandagan da tayo pare. Saan tayo nga agyan iti unag ti abot Agyan tayo iti ngataw, kat igaw at tayo nga idusag dagiti atindog abarita. Imbaglakit din ta saan ko a pinautangan ni Tata Badong idi umut-utang iti pagmeryendada kanong iti pagkalyanda iti balito. Umut-utang ka day, basang. Wenana, kunana abayadan na kano no maala dati kalkalyenda. Kasano ngay no di da maala, di awan pagbayad na. Ay, jak amo no apay nga agtalak unay iti dayje a detektaw. Dayje kidain, tinangigatangan na iti naglakwan da iti kaldain. No kasta, saan ka nga agtalak iti detektor, nana? No adda makalida, iso, mamati Ngam no awan, ay, jak lamaon. Agkadwa samat na kapitan ken Tata Badong nga napan nagkali, nana. Wan, basang, nagpadaan da nga inulaw ti detektaw. Anya jay nadusag ko. Ulitek man. Ha? Anya da dyan pare? Nagtimak, mate. Ha? Darasan tayo mga kalyan. Nay, dita ti tudtudo na pare. Sige, ituloy tayo. At dansan. Anyangay da kita. Kitain nyo man ang nalaing. Agura tayo. Bayunita ba't kan espada da kita? Ang mga no adapay dita unag na. Ha? Granada ken bala mo tiyada dita pare. Delikado. Delikado sa amitay. Ang mga nood na bumtak. Ken ininot ang matulid ti bato pare. Mataltal laki di dakiti bala. Tumaray tayo! Nay, apay analpay ti abagayo adwa. Ayan nga, itay kanayon mo nga igam a detektor. Ay, idinagtaray kami. At na nakali mi abala king Granada. Nagtulid ti bataw. Kat nataltal ti bala. Bimtak, idinakadayo kami. Kag nabatim ti detektor kasta kaday? Idinagtaray kami. Saan kon nga naala? Ay, saus. Sigurado nga ron ang nairaman ang nadadaol idibimtak dagiti bala. Ay, katanya pa ngay. Awan serbi ti sinalbag a detektor to yan. Kunak no balitok ti maditik na. Pati gayam man niya amital ditan kat maditek. Imbaglaangan tanakataray kayo, sakbay anataltal dagiti bala. Uwan nga ron banang. Tibuteng ko itayan. Nabatin sa pa iti imati kararwak. Umay ka, inting. Ay, anya nga ay. In kayo ka di payag kalay, badaw. Ay, sanay. Dandani kami na isagmak. Imbaga, tanakataray kami. Isuasaanin to yan. Ay na, Kapitan ken Tata Badong. Aganad kadagiti bagbagada nga ingkali dagiti hapon. Tama nga, nubala manan ti ingkay masarakan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kanayon nga adda agreklamo ang mapukpukaw kanu tirabong kan kayo da.
No asino nga tamot at yagtatakaw iti rabong kan kayo. Ay paggunayam dagiti tanod mo, inteng. Masapul ang maduktalan no asino ti agtatakaw iti rabong kan kayo. Agtakaw da iti kayo, tapno adda ugingan da. Kitimot rabong. Takawin da mapanila ko ije tsindaan. Ay, masurun nga rod ni Bakat Loleng. Ibaga na paikit din, adi pa'y lang makimat ka no ti agtatakaw. Apay natakawan iti rabong. Di ka no mapanmangala iti dengdengan na. Nagado ka no arabong da. Ang nasukit matan, naala ka nun. Imbagtasan anasukit di mulagat na. Ay, adupay mo ti si iti kawayan. Adamat kawayan aya nga awan siit na. Nay, anya ka di dagita inkargam iti sakaw, nadagsen samag. Rabong dagita. Ito kay di lakaw, tapno da kwartata. Ngam no ilugan ko iti tricycle, maamuan da naglako ak iti rabang. Ay, wala niya. Ay, aguri man. Itulod ka iya kruseng. At sa bali ang pagilunganam. Tapno di da maamuan na siya ti agal-alay ti rabaw. Kansi ka ti paralakaw. Sige nga raw, itulod na kaun. Iti sabali ti pagnaanta, tapno di da ta makita. Mangimot kamot iti basit Tanadagsin might no imutag amin. Alawan, kargaan tato'y basit asakaw. Isusuon kumutan, tapno saan ka marigatan. Ay, katwa na. Nadagsin mo't ti rabaw kunam siya. Sana bali, at anangina mo, per kilo ko naman. Inkanto manin agala taduatan to, ngaglakaw. Si kakaditi na ngala iti rabong, ijay kakawayanan tayo. Apay, da nakita mo yung sangput ko arabong? Apay nga rod, apanay nagalaan iti rabong, japuon na. Nadlaw tinagputudan da iti rabong. Kasano nga ta amaamuan no sino ti agtatakaw iti rabong? Saan lang aday ta? Pati dagiti kay kayo ijay, inala damutan. Na. Saan na nasaya ti maararamid Masapol nga ipakaamok da ito'y kani kapitan. No saan ang maaksyonan da ito'y, maibos ti rabong kan kayo. Pati kayo iraman da? Ado kayo tinala da? Ado nga road, ti saludsod, apay apati kayo. Nagadumot ti kayo di talikod ti balay. Apay amang isang put kapaylaang kat awanon ti pagwayaan. Ugingag da kita. Manumula da itangay. No may tuon ko iti abot ti pagugingan. Kasta ka day, nangina kat ti uging ita. Win nga rod. Nakita yung naggatang iti ugeng ijay ilay. Kit nangina gayam. Nangina ti may sasako nga ugeng tuyan. Iso na laang tawan mo ti ado pinuun ti kayo ta. Awanon ati pagsungrod ta. Uray awan ka kay kaywan ta. Tadumay ti kakay-kaywan da. Kasanaon numaduktalan da asika tinagala iti kayo da. Mamulta ti agala iti di na kayaw. Ay natuyang masirib da itoy. Apay ipadlaw ko pa'y might. Anang alak iti kayo da. Anyat maipaikukin ka. Langam ti masursurun Kasano? Ket nakalbo mo tanji ka ipilak. Awan mo ti mula kon. Apay, di mo nakita no asino tinangpukan kadagiti kayaw. No nakita ka kay, mga tinagbat kon. Tajay saka nanti pagsungrod ko. Mabalin aya pagsungrod mo ti saka. Ay saan anasaya at day tangay bagam. Makapasuron ngamin, kapitan. Tawan imbati da kayo. Ala, taduktalak man no asino day ta. Pati rabong mi. Awan imbati da. Nagalasan. Day taman ti reklamo ni Bakat Luling. Naawan ka no ti rabong na. No dinengdeng da ko basit naang. Ngim nagadumutin nala da. Apay arabi iti panagaron mo iti uging mo badong. Apay ngay asub-subam no iti aldaw. Mabayag ang mauging No ti aldaw nga may nasaw. Mamwanda siya tinagtakaw iti kayo da. Iso nga rabilayangin Medyo mabayag nga rod ang mauging no rabi ilaang nga addaaron na. Ay kutanusan ngam tay maamwanda nga guguging Ay, naduktalan da siguro nga awanan tirabong da tainalam matag. Di talaki di mamuan na siya tinangala. Tadi damot nakita idinalak. Ay, kaano ka di manan amapan kaagalay tirabaong. Ay, kitindun rabi man Malang raw,
tapno agudong tamanen inton bigat. Enteng, apay anak kapanimid ka. Anya ti pakariribukam? Pampanunutek no kasano amaduktalak tagtatakaw iti rabungken kayaw. Ay, masuron pa yan dagiti mapukpukawan iti rabong kan kayaw. Saan amang namnamaday ta ataw nga agnanayon ajak maduktalan ti aramid na. Ay aggunay ka nga ruden Aramid ti pakakitaan. Saan ket nga iti saulaeng? Ay talagang aggunayak. Anya ngay apamuspusan ti isayangkat mo. Tapno maduktalam? Ay day tangarod ti pampanunutek ita. Iso don't disturb me anyway. Panawan nak ditoy. Si katagat-gatang iti rabong ditoy ilay. Sino ti sukim nga agapo iti kabildatan? Hindi marituyang, kapitan. Adon tinagatang kukenkwana. Gumatang kakadimat, kapitan. Unaw adalakaw. Kaano tinaudi a panaglaho na? Idilaeng kalman, kapitan. Ado tinagatang kunkenkwana. Apay kaday, kapitan. Ay di na magkula ang kapsan. Ay, sino pa ti among magat-gatang tiuging ditar? Ay isyak matlaang, kapitan. Ilakok matan kadagiti agrit retail iti ugeng. Ay, adamo lain la ko ni Marito yung kan nga ugeng. Adamat kapitan. Ay gumatang kakadimait. Ay, kwa, kita agtupay. Ano ka dito in la ko dakan nga ugeng? Adumat kapitan. Kunak man no, doktalan nyo, tagtatakaw, kapitan. Awan man yung tinakita ka nagtubo arabong. Ay, mabiit la panawanan. Iparangkon no asino, tagtatakaw. Ipabayad kun to amin at tinakaw na, tapno saan amarwam. Nasayat no kasta, kapitan. Awan man imbati da arabungan. Ay, agtutur ka basit. Mabiitin na mamuak tagtatakaw. Kasanungay, kapitan. Nakitam tagtatakaw? Ay, adan pa managnak ko abasit. Aguray ka! Anya ka ditimbagan ni kapitan. Adda ka di matla na saya at adamag, may papaniti agtatakaw. Ada ka no amunan. Nayunan na pa iti pamanagnak. Tapno sana makalibak tagtatakaw. Agpaiso nga ta timbagana. Awaanan tirabong ken kayo. Ngamde da pa'y naduktalan no asino tinagtakaw. Kita anta ano po no timbagan ni kapitan? No apay mat nga adda tao asan ang makapanunot iti nasayaa. Pabayadak iti nangina, dagiti tinaktakaw na kung ang araw na Ilakit di Ang mga numapagsasawak pa'y iti saan nga umno day tangag tatakaw. Numabalin pa'y kuma. Papanawo na hindi tangag tatakaw diti kabildatan. Nagsapa kamutan dito'y tiyandaan, kapitan. San aya, adito iti pangsabatam kadagiti gatgatangan. Wan, kapitan. Apay kaday. Awan mit, dadamakulaan. Agyanak la iti igid ta da urayat. Kasta kaday, kapitan. Ingkayo nga rod agtugaw kadagiti sirok ti kayaw iti asidag. Barang bauray yaw ti kunayaw nga urayan yaw. Wala kapsan. Inak dita po ti kayaw. Wan, kapitan. Dandani mo siguro dagiti agi-deliver iti rabaong ken ogay kadagapaw iti kabildatan. Tamanan ilakaw, dagiti rabaw, kin ugeng, tuyan. Ala, ingka mangala iti tricycle dita sa bali apuraw. Saan amabalin adito iti pangalaan ta? Ta delikado numaamuan dati lako ta. Intix kaun, yun ang iluganan ta, di naudi nga inlako ta. Nasayaat nga raw, urayan ta nga rod ditaw. Madamdama, at dadayjayan ditaw. Nag-reply kay, nagrubwat ka nan. Ang mga nukon ko na nalaang ang nagrubwat uray saan. Apay ngay ang nagbayag. Aguray talat ta kaday, apurado kan tumay. Ang mga nulumawagan, kat makita datang aglako iti rabong ken ugay. Danag mo na ya. Makitak dito ayan ko ti si Mardeng at tricycle. Dapare badong ken marito yang tidum saag. Do ti kargada, ibidok man ida
lako mi arabaw kinugeng kaka. Talaga na parta kayo nga agrabong kan agugay. Ay, kito na. Apay kapay. Dapat ipagalaan ni tirabaw kin Bidyo. kayaw nga ugingay. Ibiyok na ta. Paray! Marituyang! Kapitan! Deklo na kayo! Ha? Anya ka dito sasawa mong paray? Saan kan nga aging di amaw? Amo kon ada kayo at tagtatakaw itirabong kan kayo. Agtatakaw? Adda ka di pamanagnag mo paray? Ay, di mo orayan nga agpong tutak. Awan te kumpakumpare ta nakabasol ka. Madusa kayo. Irwar mo, ti pamanagnag mo paray. Awan ti tinaktakaw ka. Ay, di ka aglibak ta imbijok nga rod. Iso nga kikita tayo iji barangay hall no malim. Kasanungay no sana nga umay. Padasan, ipapulis ka. Kasano ti resulta tinapanam, inteng? Eh, da pare ba dong kan marito yung tagtatakaw? Anya, kasano ti pan nakaduktal mo? Nasapa ka na pan iji ili. Inuray ko anapan da naglakaw. Eh, naduktalak. Oh. Naglaklako da itirabong kan uging. Oh. Anya, ni pari ba dong ti agrarabong? Win. Nagtaktakaw da iti kayo. Heh. Ay, jak laing pagarop. Isumat lagay am akas laado akanayon ti kwarta ni Marituyang. Ay, oras siya. Ay, inalaak pa nga ron iti video. Pati pa naglako da. Aya, ay ikitaak man ti video. Intay. Anya nga iti aramiden ta itan ba daw? Kuna ni Kapitan apulis ka no ti umay, no di ta agparang ijay barangay haul. Ay, santalat nga umameng, ngagtatakaw ta. Unangam sa anak mo't anak itakakaw. Si kalaang mag... Ang mga no iraman da ka. Takadwa ka, naglaklakaw, ititinakaw ka. Kasta nga ta. Anya nga ta ngay ita ti aramiden ta. Ay, mariribu ka naklaki nga ron. Anya nga dati ko na ni Batingting aya. Taada ka no pamanagnig na. Kapilitan ang mapantata na kabasol ta. Inaramid ko amin na nakabailak. Tapno saan da ta maduktalan. Ang kontrabida na dya, Batingting. Ay, nga rud talaga ang kapitan tawanan bae. Ay, itatanda tayo amin diti barangay hall. Paray. Manon tinala ko yaw, iti tinaktakaw yo arabong. Ken uging. Oh. Dahil lang, nakitan tinla ko may paray. Di ka makalibak ta in video ka. Ha? Naalapay, ti sarita nyo iti babay agi matang. Uray buyain tayo ti video. Anya, hindi jam tinapasamak paray. Iso di ka makalibak. Ay, nagmaditi arami yung agasawa. Ay, kapitan, di na kumamot iramraman Tay sulaang mat tinapan nagtakaw. Wen ngem apay adi mo inanawa. Oh, Ay, kwa. kat no nagkadwa kayo pa anapan naglako. Inusaryo, kinanyo, inaramat yu ti naglakwan yu. Iso akaraman ka. Masapul nga agpirmada, Kapitan. Didan ulitan. No adapay matakaw itirabong kan kayo may. Awan sa bale, no din itatabadong. Ha? Ay, Itatawanan ti kayaw, pinukan na. Multaan tayo man, tapno dinan ulitin, Kapitan. anya. Itaparay. Ay, Mumitay no nyat do sayaw. Bayadan nyo dagiti tinaktakaw yaw kung mamulta kayaw. ay, paray. Rumbeng lang Kapitan. Jak palabsen da itoy, apanang pukan na kadagiti kayo may. Nagmadit ugali dagita nga agasawa, Kapitan. Multaan tayo. Anya. Kababain tinapasamak ba daw? Impabayad da ka nga raw ti tinaktakaw mau. No kasano anamuan da dya parenting Uray anya gayam ti aramiden amang ilamang iti panagtakaw. Maamuan tulat ta. Saan kan nga agtakaw ba daw? Ay, saan na talaga. Diyak kaya ta, hindi maibabay. Ay na, tatabadong ken na natoyan. Agsalukag kayo ngamin. Tapno saan aday ta agtakaw ting kay aramidan. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan!
Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.